Kardom Kad news abitung pen sankul Karbi longra raphan surihini ra kresir keba ningkan kimi hirjume pajiriglo Bangso aningkan kadokawe phanta ningkan kimi lapen ningkan kangsam pamanna Anutina bang phoke mangasai mesen pen pachunlang arnamalong howang chohang pilu Lapen Kad news kelang abang pho tumaphan kinang soda birta pachini pon lapuson non kewangji niphai thongkebra isi matijong lapen arkoi niphai siarni nilitum Kad news asaya mo ington pon ikokji Lasiputhot Kad news abirta nanglitum niphai hini arni pen langpon ik thulongji Kardom Karbi Cultural Society Chinthong Hawara Mai Pensuri Hinira Krener Cap Aninkana Bha Inkora Chogang Deng Hawar Karbi Risunim So Aronje Lang Tukapam Murinto Hitia Klamalong Mesen Pen Kepachun Kangtilang Solong Thantili Arnamapan Kardom Kardi Kepadopon Dongkamukam Kengkam Production Hinpen Lamarjan Amohor Kinepja Phan Kachisi Kardom Karbi Prime Time along Penili Wilburn Kropi Non Beer Tang Ton Pen RJ Thang Chinthong MEC Constituency ke Porlangkang KCS Chinthong Hawara Mai Pen Surihinira Krener Kepaning Kanabaha Ingora Chogang Deng Hawar Karbi Risunim So Ronje Lang Tukapam Murinto Hitia Klamalong Matijoni Pha Ingora Choksi Arni Pen Nipha Ingora Sirkep Arnia Nitham An Parman Mesen Pen Jaime Kepachun Pona Birta Non Hejong Nilituma Perangki Kadni Sosa Hemalong Birta Napale Jaimek ateng pen matijoni pha ingora choksi arni pen pangcheng ponsi ating thu arni mati matijoni pha ingora ner cap arni ada por phai keba por pen rangsna sarpo chatayalong chong ke dam kachepate lord chutia chatayalong bab thili ki ap kachepate serdi huna chatayalong tumo so ke top kachepate lapen rangsna sarpo chatayalong lunchetu khai hui kachepate padu ponsi mesen pen ingora chogang de hawar Karbi Risunim So ronje chepate ponlo Labang so rong jelong kachipate dun ayuni datum like Harlongbi KCS unit Rangsana KCS unit Thongnobe KCS unit Songbang KCS unit Karbi Langpi KCS unit Hetatar KCS unit Serdihun KCS unit Center Manai KCS unit Obi Chingri KCS unit pen cheng lok pagrupet pen unit krip hotum ingdeng ingkora chok Hawar Karbi Risunim So rong jelong chipate dun Labang Sojai Megalong Tangka Maha Dorde Pophean Kecheng Pen Ki Juranta Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pi Pensi Chirap Cheto Dun Lopusi Hawar KCS Chinthong Hawara Maya Maipu Longsing Propen Pera Kya Phan Than Pachini Dijoni Pha Inkora Sirkep Arni KCS Chinthong Hawara Mai Pen Inkora Chogang Deng Hawar Karbi Risunim So Ronje Kachipate Ponalong Ke Haiduna Bang Phubang Phiat Tumaphan EM Pradip Rong Pia Reading Pensi Noe Pajer Ponlo Lapen Ajo Por Pioneer Ke Brachitim Apor Pen Lutuna Jo Ke Paman Poncha Phan Alom Rong Pia Reading Pensi Ingpu Ponlo Labang Solong Karbi Alamar Janalong Kachipar Janduna Tumlake Dilip Be Mate Bikham Hajan Long Singing Ti Borsing Teron Kaban Rong Phar Pilapen Bajong Teronatum Chatong Dun Anparta Lunse Polunse Pia Tumlake Jiten Tera Bari Rong Pharpi Bijoy Lek Thelapen Samson Ingtia Tumta Chatong Dun Arani non pudolan putarong ki masaki Kangtilang Sogate Committee Lapen Karbi Anglong Autonomous Council MEC Deputy Speaker Ritesh Inghia Tumchelang Simati Joni Pha Thomkep Arni Ningkanwa Song Thak Thaksi Thanthili Arnamaphan ke Thokijir ke Paman Pona Birta Pherang ke Rostom Tok Bipen Katni Sasa Hemalong Birta Napali Kangtilang Solang Sunalong Ningkan Isi Pen Thanthili Arnamaphan Thokjir Pon Labang Solong Mai Phumen Sing Hanse Lapen Chunbang Rupon Sing Hansia Tum Pen Patirpi Ponsi Labang So Sai Deng Pondo Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Chetong Dunsi Mesen Pen Claim Pon Lapen Non Kangtilang Solong Sai Muki Claim Anta Ritesh Inghi Pen Langchari Damsi Prek Jamalong Ria Long Pen Kiwang Kiong Dung Radat Tumaphan Ningkan Kimia Kardom Pajirdon Deputy Speaker Ritesh Inghi Pen কিছুমান জায়গাৰ সময় নাটনিৰ কাৰণে কিছুমান জায়গা গৈ পোৱা নাই আজি দিনটো মানে নমাটি সমষ্টি য'ত আছে যদি গীৰ্জা ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেলি তাৰপিছত এতিয়া নতুন বছৰ আহিবলগীয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে আৰু পুৰণা আমাৰ 2018
বিদায় দিবৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ লগত আজি লগ পাইছোঁ আজি ইয়াত কাংখিলাংছো আহি পাইছোঁ ইয়াত কাংখিলাংছো কমিটিৰ লগত আমি ইয়াত আলাপ আলোচনা কৰিছে যাতে আমাৰ এই কাংখিলাংছৰ টুৰিষ্ট প্লেচটো আমি কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিবৰ বাবে আমি সকলো কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীটো আমি সময়মতে আমি কামবিলাক এতিয়া ইয়াত টুৰিষ্টৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী শ্ৰীযুত তুলিৰাম ৰংহাং আমাক টুৰিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিছুমান ইয়াত আঁচনি দিছে এই আঁচনিটো সময়মতে সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰাৰ বাবে আমি সকলো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আদি আমি কাম কাজ চাইছে যাতে যেন এবছৰ যিমান জলদি পাৰাকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যাতে যেন আমি ইয়াত টুৰিষ্ট বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ কাংখিলাংছৰ আমি মানে সদায় যেনেকাৰ নেচাৰ ইয়াত যোনটো মানে আমাৰ প্ৰকৃতি আমাক ভগৱানে যি আমাক দিছে ইয়াক সম্পূৰ্ণ আমি পালন কৰিবৰ বাবে তাৰপিছত গোটেই ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ৰাইজে আমাৰ বিশেষকৈ এই কাংখিলাংছৰ এৰিয়া তেখেতসকলে নিজৰ বুলি ভাবি সদায় ইয়াত কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমিও মানে আগন্তুক অহা দিনত আমি সকলো মোৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলোৰে মানে ইয়াত ৰাইজে সকলোৰ সহায় সুযোগ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত আলাপ আলোচনা কৰিছে যাতে আহিবলগীয়া দিনত কাংখিলাংছৰ মানে বহুত আমি ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত ধুনীয়া কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ সকলোৰ ইয়াত মাতি ৰাইজে আজি ইয়াত সুযোগ দিছে Begini kecuk ebang abang tu an han sistemik nilihin penisi juniri kang tunggal lo nasi ado we sistemik isi kepiri mimi puason bang anon ke khang dawe athe nili tum komiti do lada pini kisung ke boy lada pini cibong jing cek penceng lo katu we long sistemik ni lang ji nasi ado we ta kepiri mimi ji khang lam abe ke thik pona tenglo tang teni tum mahin pen bang ke baji pok pun hai kita lah ini lah itu dak thong dong muka thana pen nangatar so abang ke lake oh police lah hai police tum bang ke 430 ani yang sak 430 pen ote ini dak pen mane dam nang ku alam local MSC lo eletum Karbi Anglong Autonomous Council long ta alang li deputy chairman sir tanang chitong du alang li tanang chitong dun lo ajan lo lasi do win tum committee tum antami ningarong lo alang li tanang chitong dun pen lasi milihin pen tami kado wi ketham ji o lam ta wi lo he lasi kado wi phang chuniri las bang ke lo kado wi sta minon ke wang me jume apen wang non itu nong udah ke hiji kula da long mane kang wi kang sang hor mugi hor penang itu komiti ho mane lot tima pipe ene ke nil tum allowed pipip ke pudi hai mane sita me lapu openly na tum jori pusikul hai tame hula side side ke jor do bo sita me ladakh bang ke openly jori pusikul tum Bukulia Rukasan College along Langhin Lapen Bukulia Town Committee Kilikabha Bangsir Kep Kepra Chok Polling Officer Lapen Presiding Officer Atuma Phanmati Joni Phai Thom Kep Arni Siki Kipi Pona Birda Pherang Kipen Birda Nang Pali Bukulia Rukasan College along Langhin Town Committee Lapen Bukulia Town Committee Atum Chigru Pet Pen Longni Town Committee along Town Committee Election Kipado Ponjia Phan Bangsir Kep Kepra Chok Polling Officer Lapen Presiding Officer Atuma Phan Election Master Trainer Atum Lake Asin Kalita Difugov College Assistant Professor Atul Kalita, Bukulia Jersong ME School Headmaster Khoya Singh Hanse, Rukasan College Assistant Professor Mithun Roy Atum Pensi, Than Pachini Pon Pasi Bukulia Town Committee UDA, Madan Singh Bepen Pherangkya Phan Pachini. Nomalam Sopor Phan Birta Moing Tamanik Sinha. Aprangsi Karbi Anglong Arab Doan Aphan Nili Karbi Anglong United People Association Kaupa Asong Amepu
ahin pen ningkan surihinira kresir kep aningkan kimi Karbi Anglong arlo kedoan akhe lapente dhorom doan lapente abang putin aphan sitame rengdok rengi pen kedo dunlong ji aphan arnam pharu along hirjume hang piiglo kardom Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang, Teso alang, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo people thot bir talong wangthalo. West Karbi Anglong Dongkamukam Kengkam Production Pen Matijoni Pai Thom Kep Arni Karbi Alam Arjan Har Chicken Eb Japan Kichisik Pona Birta Perangke Pen Katni Sa Hemalong Birta Nang Pali Bangso Alam Arjan Chingi Chathan Pona Mailong Karbi Anglong Tonamas Council Iambarim Ramrong Hang Jualson Tokbila Pen Pradip Timung Pen Chenglong Pen An Kethegeding Atum Chatong Tun Labangso Alam Arjan Long Chiparjan Ponjia Tum Lake Borson Bila Pen Kabon Mili Rong Hang Piatum Hen Lopusi Producer Rajan Timung Pen Than Pachini Karbi Lampen, Karbi Lamarjan Athui, Kitchen Penjit, Mesenpen, Lasso, Melan, who are men pen, is penap, different, so Mohorkina Kapan Changi, so Lam, Allocation particular. Then Lining Day, there Laposon Lamarjan upon Hamren, Subdivision the West Karbi long, as an pen, thinking pen, Mesen, Sona, Alamarjan Casima Ongela, as in Nintilo, there's Alamarjan. Mesel pen nang tu claim pon lo te dan se mo pen ka di fan ka lo jail tu ma the fan tu ham phangalong an ka du so sia publicity farman kanta isi mesen po Aduntu bangso Alam Arjana Pathak Than Pachini Pon Atengke Karbi Akhai Alama Jutang Sitame Kachingi Kachathan La Pen Ki Irnang Cha Sonjatabi Non Obi Kimia Tum Pen An Alam ke Panglar Pon Bat Bon Tanglo Lasikhaya Jutang Jobat Lamlun Sitame Methang Si Chipakeng Ponang Popota Mailok Than Pachini Pon Aduntu bangso Hunmelan Alam Arjana Long Sitame Pen An Alam Thipaklang Pon Jibota Producer Pen Pachini Pon Thu Niltu mahin pen ke bangso Alam Arjan pen Karbi Anglong adang Karbi Akhai tum anso se lamlun tumu kapechan ponjia farmansi nili bangso aplim kabonda Tada bangso film men ni. laso film men ke nili hun melan posamen il ponlo Itulah hun melam film nang itu mohor kene ponji mentu besan tu so mohor depan pang tu. ni tum homework mohor ke ne ponji la bangke nil tum kachisik Thursday non ke bangji penabdi kisilo hai lasini tum ठीक ponlo arni lapen pini bangke nil tum arni ke me pensi and ponsi deng West Karbi Anglong Dongkamukam Education IBI Hemalong Kidamtang Matijoni Pai Ingorener Kepani Ada Porpai Crazy Raminit Pokebra Chok a Porpen Town Committee Kiligalong Pregjam a Party Pen Kachipate Dunji Atum Nomination Kejoka Sai Kepadupona Birta Perang Kepen Birta Nakpali Nomination alok ke jokpon along Returning Officer Hakim Rongpi, Assistant Returning Officer Longki Rongpi, Assistant Officer Harold Bay, Lapendong Pamukam Circle Officer ARO Sarbong Ronghang atum pensi langdun. Nomination alok ke jokpon along Kachipate Dunji Aphai Kelong Pona Tengke, Bang Kep Ansi Longpon. Lapen Returning Officer Hakim Rongpi Pen, Perangke Aphan ke Pachini Pona Tengke, Dongkamukam Town Committee Kilik along ke, Independent Pen, Kachipate Dunatum Ave. ASTC Lapen Congress atum Chingrum Petsi Chipate Dun. 28 Matijong
Ani jaga dongkam town committee election iliki putat non ke bangji arkoi it arni made arkoi tarik net ke barni padu poni pola sila bang so putat pini kadu be dak dongkam town committee angkang ke do all political party to nomination ke halo kan bang lo sila bang so ke bang bong pen non ke bang tang an bang made ke bang an bang lahilo bang tiap syndicate ini tu nomination hai masih samjin pen kadu ko party sa ini tu alang tu nangkep di nomination hai nangkep perlu atau ambil bang itu deng itu lapan yang first ko kini bang dia ini tu 29 ani tadi tempo tapi lapan ke non amat labang so dongkam town committee ahawar along labang ke total vote labang ke 6,688 ando dalam candidate pun kami lawar po do dongkam town committee yang ahawar asila kongbong awar tin lo dalam candidate Karbi Prime Time Birta Bangela Panskang Ton Mariklo Ndomit Hakmi Kurang Tu